Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Deus Matali. Amazina ni Numwungere yitwa Matali. Ni misionari hapo Tanzania. Kandi ndi mumisionera mu gihugu cha Tanzania. Lakini ni mzaliwa wa Kongo. Ariko inkomoko yanje mba muri Kongo. Nimekaa Tanzania ni miaka 21 sasa. Kiriya gihugu ndakibayemo imyaka ishika 21. Lakini tunafanya kazi ya Mungu katika Afrika nzima. Ariko kandi turemerewe gukora igikorwa c'Imana muri Afrika yose. Tuna huduma ya uinjilisti na umisheni. Kandi rero dukora ibyo bikorwa bibiri by'ivuga butumwa n'ubumisioneri. Na huduma ya kunoa pia watumishi wa Mungu. Kandi no guhugura abakozi b'Imana. Kuna lugha sema chuma unoa chuma. Nk'uko icyuma gikarisha ikindi. Mimi nimeoa. Kandi ndubatse. Nina mke mzuri sana ninayempenda. Bisi umudamu mwiza kandi ndamukunda. Lakini siko naye hapa sasa hivi, yuko Dar es Salaam. Ariko nitwaje tuzananye, we yasigaye mu rugo ari Dar es Salaam. Tulikuwa naye lakini yeye alitangulia. Twari kumwe ariko yaciye anyitangira imbere. Tuna watoto 6. Bisabana 6 na wajukuu 3 na buzukuru 3. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Umwami Yesu rihabwe icyubahiro. Kwa hiyo namshukuru Mungu kubw'ibyo ndashimira Imana yanje kunipa kibali mbele zenu. Kuko nagiriwe ubuntu bwo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. Nashukuru malaika wa kanisa hili. Ndashimira umumarayika w'iri shengero Mchungaji Joseph, umwungere Yosefu, pamoja na uongozi wote wa kanisa. Hamwe rero n'abamufasha kurongora igikorwa c'Imana. Ninyi nyote mnaonipa masikio yenu jioni ya leo. Namwe mwese muntije amatwi yanyu kuri uyu mugoroba. Mungu awabariki. Imana nyene amahoro ibampezagirire. Hamjambo wote. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami Yesu. Jioni ya leo, kuri uyu mugoroba mwiza, ujumbe Mungu anaotaka tuzungumze katika kipindi hiki iganuke cyangwa ijambo nahawe Imana ishaka ko tuvugana muri uyu mugoroba ni kuhusu wewe, ni bijanye nawe kama mwana wa Mungu, nk'umwana w'Imana. Mungu anakupenda sana, Imana iragukunda cyane na anakutambua kandi kwa jinsi usivyojitambua wewe. Irakuzi kuruta uko wiyizi. Anakuthamini kandi il te donne la valeur iraguha agaciro que toi-même tu ne t'es jamais donné. Wewe nubwa utigeze wiha, na hakuna mtu amewahi kukupa valere hiyo. Kandi ako gaciro Imana yaguhaye nta muntu arigera kaguha. Lakini Mungu anaijua valere yako. Ariko Imana iraza agaciro kawe. Wanadamu wengi hawajui valere yako. Ibiremwa byinshi cyangwa abana b'abantu ntibaza agaciro kabo. Lakini Mungu anaijua. Ariko Imana iraza agaciro k'ikiremwa muntu. Na inawezekana wewe mwenyewe huijui. Bishoboka ko nawe woba wikengera utaza agaciro ufise. Ndio maana ujumbe Mungu alinipa kukumbusha kanisa. Hanyuma rero ijambo Imana yampaye kwibutsa ishengero ni kwamba tujitambue. Nukwitahura. Hello. Change kwimenya. This is the same thing. Muulize jirani yako, unajitambua? Imubaze umwisharanye ngo mbega uritahura. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Umwami Yesu rihabwe icyubahiro. Andiko kuu ambalo tutasimama nalo rero icyanize tuza kuyisunga ni katika Isaya sura ya 5 mstari ule wa 13. Aha muri Yesaya 5:13. Isaya sura ile ya 5 na mstari wa 13. Yesaya igitabo cy'uwavugishwa n'Imana, Yesaya 5:13. Nabii Isaya sura ya 5 mstari wa 13. Wavugishwa n'Imana, Yesaya 5:13. Nitaomba msomi mzuri atusomee. Turasaba umusomyi mwiza adusomere.
kadusome Kama mw'izina rya Yesu. hajafika mimi nasoma, alafu mtafsiri wangu atasoma kwa lugha ya Kirundi. Reka nsome hanyuma uyu ansemurira n'abaraza gusoma mu Kirundi. Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Aravuga ngo nicyo cyatumye abantu banje bajanwa ari nyagano ataco bigeze bamenya. Abanyacubahiro bo muri bo bishwe n'inzara, kandi ishengero ryabo ryose ryagatuwe n'inyota. Mana idufashe. Amen. Amen. Wapendwa katika Kristo, Bene data muri Kristo, siku tulizo nazo misi dufise ni siku za mwisho. ni misi ya nyuma, Kanisa linaandaliwa kwa ajili ya unyakuo, kandi ishengero rirategurwa nkirigira rijanwe. Sa Mungu anataka kandi Imana irifuza wewe kama kanisa, wewe rero nk'ishengero ujitambue, wimenye, uijue nafasi yako umenye ikibanza cyawe katika Kristo muri Kristo Yesu, na katika ulimwengu. kandi no muri iyi si ya none. Halo. Ndio maana nataka nikukumbushe kitu kimoja. Nicyo gituma nagomba ngo nkwibutse iki kintu. Tutaanza kuanzia uumbaji. Turahera hariya mwiremwa. Tukisoma katika Mwanzo sura ya kwanza, hariya duhereye mu itanguriro igice cya mbere, mstari wa 26 na 27. 26 n'ibiri. Mungu anasema, Imana iravuga, tumumbe mtu yavuga ngo tureme umuntu kwa sura asa natwe na mfano wetu. asa natwe. Nashukuru mtumishi wa Mungu aliyetangulia hapa, ndashimira umukozi w'Imana, alizungumza kuhusu agano Mungu alilofanya na Ibrahim. yavuze ku isezerano Imana yagiraniye na Abrahamu. Haleluya. Imana shimwe. Pale Mungu kwenye mawazo yake, Imana rero mu byiyumviro byayo alikuwa hana furaha, nta munezero yari ifise, kwa sababu Adamu na Eva kuko Adamu na Eva walipoteza agano la kwanza, bari bamaze gutakaza isezerano rya mbere, na Mungu alikuwa hakufurahia hiyo. kandi Imana icyo nticyayinejereye. Maana kwa namna yoyote Imana ikikora ibishoboka byose, alitafuta kurejesha agano kamili igomba kuzana isezerano katika maisha yako na katika maisha yangu, mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Aliposema aravuga tumumbe mtu, aravuga ngo tureme kwa sura umuntu mu na ishusho mfano wetu asa natwe. Hivi unafikiri hiyo sura unayoangalia ndani ya kioo, mbega wibaza ngo iyo shusho wirabamo mu kiyo mwenyewe unaichukia, uipendi, wewe ubwawe ukayanga ntunayikunda, inamfanana Mungu? mbega wibaza ngo niyisa n'Imana? Halo. Anasema tumumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Iravuga ngo tureme umuntu asa natwe. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 5, hariya usomye mu itanguriro 5 mstari wa 2, hariya mu karongo ka 2, kasema mume na mke, aravuga ngo umugore n'umugabo waliitwa Adam, biswe Adam, na Hawa waliumbwa kwa mfano, kwa sura na mfano wa nani? kandi abo baremwe mu ishusho yande, kwa mfano wa Mungu, mu ishusho y'Imana. Halo. Kitu nataka nikuulize, ikintu ngira nkubatse, nikakuuliza hivi, nagira nkubatse, hii sura yako nayo iangalia ndani ya kioo, iyi shusho niraba mu kirore, unafikiri inamfanana Mungu? mbega wibaza ko nsa n'Imana? Mungu alipozungumza sura yake, Imana imaze kuvuga ishusho yayo, mfano wake, no gusa nayo, hakumaanisha hii sura tulionayo. ntabwo byasiguriye ishusho iboneka y'inyuma. Ingekuwa ni sura inamfanana Mungu hii tulionayo, ni yaba ishusho tubona ariyo yasa n'Imana, akina mama wasingetaka kuiongezea vingine. abo bavyeyi ntibogiye bashira kutundi tuntu, wakiangalia ndani ya kioo anasema yiravye mu kiyaka, yule mwingine ndo amependeza kuliko mimi, nabonye hari uwundi, acha niende nijipodoe niongeze kidogo, reka nikore nongereze kutundi, kana kwamba Mungu hakuikamilisha. ngo Imana ntiyabishikije neza. Hizi sura zetu haziwezi kumfanana Mungu. aya mashusho mubona ntabwo asa n'Imana. Mungu ni roho, Imana ni mhemu. Halo. Mhemu.
Sura ya Mungu katika maisha yako ishusho y'Imana mu buzima bwawe ni utakaso, ni ukwezwa, ni utakatifu. ni ukwezwa. Hii ndo sura kamili ya Mungu Ni iryo shusho katika ry'Imana maisha yako Mkristo mu buzima bwawe wewe uliyezaliwa mara ya pili. wewe wavutse ubwa kabiri. Baada ya kusema namuumba mtu kwa sura na mfano wangu, Imana imaze kuvuga ngo ndarema umuntu ina maana nifanane katika utakatifu, yagomba ko dusana yo anifanane katika utakaso. mu kwera kwayo. Namba 2, Ikigira kabiri akasema aravuga kwa mfano wangu. asa natwe. Mfano wa Mungu ni nini katika maisha yako? Mbega gushushanywa n'Imana ni iki mu buzima bwawe? La ressemblance de Dieu. Gusa n'Imana ni iki? Waingereza wanasema the likeness of God. Gusa gushushanywa n'Imana. Mfano wa Mungu katika maisha gusa n'Imana mu buzima ya Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Umukristo yavutse ubwa kabiri Ni nguvu ya Mungu ndani yako. ni ubushobozi bw'Imana muri Ni wewe. utukufu wa Mungu ndani yako. Ni ubwiza Ni bw'Imana. mamlaka ya kiungu ndani yako. Ni ubushobozi Ni bw'Imana. uwezo wa kiungu ndani Ni yako. ubushobozi Na bw'Imana kwa muri wewe. hii Mungu hakutaka amnyime mtu yeyote. Kandi Imana ntiyashatse kwima umuntu ikintu na kimwe. Halo. Ndio maana Biblia inasema Icyo gituma jambo ry'Imana Biblia Adamu na Hawa walipofanya dhambi, Adamu na Eva walipofanya dhambi, bamaze gucumura, walipoteza utukufu wa Mungu. ubwiza bw'Imana bwarabavuyeko. Hawakupoteza baraka, Ntabwo batakaje imigisha, hawakupoteza ndoa, ntibatakaje hawakupoteza mafanikio, ntibatakaje kuroranirwa, lakini walipoteza utukufu wa nani? Ariko Utukufu wa batakaje Mungu ubwiza wachana katika maisha yao. mu buzima bwabo. Lakini kwa sababu Kristo alikupenda, Ariko kuko Kristo yadukunze, akamtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo Yesu Kristo yaje umwana ili w'ikinege, aje arejeshe sura kamili aze agarukana ishusho na y'Imana mfano nyakuri. kamili, mfano kamili n'ishusho y'ukuri wa Mungu y'Imana katika maisha yao. mu buzima bwawe. Tuko pamoja? Amen. Halo. Huku tuko pamoja? Mbega turi kumwe? Mnanipata vizuri? Muriko murangurikirana neza? Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kwa hiyo naomba ushike hii. Rero kubw'ibyo ndifuza ko wafata sura ya Mungu, ishusho y'Imana katika maisha yako mu buzima bwawe ni utakaso, ni ukwezwa, ni utakatifu. ni ukwiyeza. Mfano wa Mungu katika maisha yako, ishusho y'Imana muri ni wewe, nguvu ya Mungu, ni inkomezi ni z'Imana, uweza wa kiungu, ni ubushobozi ni bw'Imana, mamlaka ya kiungu, ni ububasha bw'Imana, ni utukufu wa Mungu kandi ni katika ubwiza maisha bw'Imana yako. mu buzima bwawe. Halo. So Mungu alitaka wewe uwe mwakilishi wake kamilifu. Imana rero iragomba kuba umuserukizi wayo w'ukuri. Ndio maana akasema mume na mke waliitwa Adam, na niliwaumba kwa sura na mfano wangu. Umugore n'umugabo biswe Adamu, babumbwa mu ishusho y'Imana. Haijalishi jinsia yako, ntibiravuga inzira yawe, mume au mke, umugore cyangwa umugabo, aliwaumba wote bose kwa sura mu ishusho na mfano wake, kandi no gusa n'Imana. Halo. Muulize jirani yako, umeanza kujitambua? Bazima mwisana ngo wamaze kwitahura. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Unajua wa Kristo, murabizi Kristo alipokuja ulimwenguni, Kristo aje mu isi, Biblia inasema jambo liravuga ngo alikuja kuharibu kazi zote za shetani. Yaje gusambura ibikorwa byose by'abamurwanizi. Ina maana kazi shetani aliyoanza katika maisha yako, birashoboka ko igikorwa Satani Kristo alikuja kuiharibu. Yesu yaje kukisambura, alikuja kumharibia mipango yote, yaje kumwononera ibikorwa byose. Kwa sababu upendo wa Mungu katika maisha yako, kuko urukundo rw'Imana mu buzima bwawe, upendo ambao una wivu mkubwa mno, n'urukundo ruvise ubwiza
kubwibone cyane. Mungu alikupenda kwa wivu mkubwa mno. Imana yadukunze urukundo rudasanzwe. Ndio maana tukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana, nico gitumye dusomye mu cyete cya mbere sura ya 3 mstari wa 8. Gatatu ku 8. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo Kristo, hebu tusome. Reka tusome. Waraka wa kwanza wa Yohana. Cyete cya mbere cya Yohana. Sura ya 3 na mstari wake wa 8. Biblia yangu inasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Ukora ibyaha no wa murwanizi, ukuhereye ubwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki no kugira ngo asangangure ibikorwa by'umurwanizi. Amen. Hallelujah. Muntu wese anasema atendaye dhambi ni wa nani? Avuze ngo ukora ibyaha ni wa murwanizi. Sasa mwana wa Adam, Kristo, umwana wa Adam ari wa Kristo, alidhihirishwa ili aje kuvunja yazanywe no kugira ngo asambo kazi shetani alianza katika maisha yako. Ibikorwa byose satani yatanguje mu buzima bwawe, alikuja kuvunja kazi ya shetani, yaje gusambura ibikorwa bya wa Mungu, ili sura kamili ya Mungu kugira ngo ishusho y'Imana irejee katika maisha yako, isubire igarukanwe mu buzima bwawe, ili mfano halisi wa Mungu kugira ngo ishusho y'Imana katika maisha yako igarukanwe mu buzima. Na hili buzima. ndilo kusudi la Mungu katika ulimwengu huu. Nico gituma Imana rero yabikoze gutyo mu buzima bwawe. Alo. Ndio maana kuna uumbaji wa aina mbili. Nico gituma hari kuremwa mu buryo bubiri. Hapo mwanzo, ubwa mbere na mbere, Mungu aliumba. Imana yararemye. Ukiangalia katika Biblia, urabye muri Biblia, ni vitabu viwili vinazungumzia mwanzo. Ni bitabo bibiri bivuga itanguriro. Ukisoma katika Injili ya Yohana, usomye hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana, imeanza hapo mwanzo. Nakwo bitangura bivuga ngo alikuwepo neno, habaye jambo, naye neno kandi jambo alikuwa pamoja na Mungu, jambo nawe yari Imana. Unajua yanayoendelea, ina maana kwamba uumbaji wa pili rero ukuremwa kugira kabiri unazungumzwa na Yohana. Yohana. Halo. Kuna mtu ananielewa? Bega hari umuntu turiko turajana ntahura. Twende taratibu pamoja. Reka tugende buhoro buhoro ariko tujana. Kristo alikuja kurejesha Yesu yaje sura kamili ya Mungu katika maisha yako. Yaje kugarukana ishusho y'Imana mu buzima bwawe. Nazo mpendwa, kandi iminsi dufise mbere mahali hapa, uzigame lazima uhakikishe ni byiza ko wemeza kwamba sura ya Mungu kamili ku ishusho y'Imana y'ukuri inadhihirika katika maisha yako, igaragaza mu buzima bwawe. Mfano wa Mungu kamili kandi ishusho unadhihirika katika maisha yako. Ikigereranyo cy'Imana kibonekera muri wowe. Kristo leo, Kristo uyu munsi wakijitambua namna hii, Kristo uyu munsi nibitahura, hatutakuwa na sababu nta mpamvu ya kutumia nguvu nyingi yo gukoresha kwa ajili ya kuokoa walio nje, kuko bari hanze tu matendo yako, babo wataangalia maisha yako, bazobona ubuzima bwawe, watatafuta mahala unakoabudia, watajiuliza ni kipi kimefanyika, mbega niki cyakorese mu buzima kwa sababu kuko kila mahala unapopita, aho uzoca hata pale unapokaa, naho uzoba wicaye, utukufu wa Mungu utaonekana, ubwiza bw'Imana buzoba bwabonetse. Halo. Icyubahiro ni cya Yesu. Hatuwezi Haleluya. Shida. Hatuwezi pata shida muri icyo gihe nta kibazo kizohaba na kupiga kelele huko nje. Ntituzosemerera cyane hajya hanze watu habari za Kristo, kugira ngo tubabwire, kwa sababu kila anayekuona kuko bamaze kubona, anaiona sura ya Mungu ndani yako, bamaze kubona ishusho y'Imana muri wewe, anaiona nguvu ya Mungu yabonye inkomezi ndani ya kazi zako, kandi yabonye ibikorwa yako, ndani ya biashara zako, ndani ya huduma yako, utukufu na nguvu, uweza wa Mungu unaonekana pote katika maisha yako. Biba bibonekera mu buzima bwawe. Nini
kinaonekana leo katika maisha? mbega ni iki kiboneka mu buzima bwawe? Halo. Tuko siku za mwisho. Turi mu gihe cy'iherezo. Kanisa linaandaliwa. Ishengero ririko rirategurwa kwa ajili ya unyakuo. Kugira ngo riduganwe. Ngoja nikwambie mpendwa. Reka ndakubwire mwene data. Usipotambua bado uko hapa chini. Taure kukiri hano kwamba wewe una sura ya Mungu. Umenye ko wewe uremwe mu ishusho y'Imana. Mfano wa Mungu. Kandi mu buryo bw'Imana. Mu bihe by'iherezo. Sahau. Wibagire kuhusu ufalme wa mbinguni. Wibagire utambaye ishusho y'Imana, wibagire ubwami bw'Imana. Umetafsiri vizuri hapo? Jina la Bwana libarikiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Wapo ambao wameshanichukia. Abandi bangahe bamaze kufanya hivi kama bado unanipenda. Namba tugikundanye tumudukirize cyubahiro Yesu. Imana ibaho umugisha. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Umwami Yesu. Mungu anataka uigundue siri ambayo shetani bado anaendelea kukuficha. Imana irakeneye ko tumenya ibanga umwanzi ashishikara kutunyegeza. Na unafikiri sio haki yako. Kandi wibaza ko atari kuneza yawe. Kuna tatizo moja katika Wakristo. Hari ingorane imwe mu Bakristo. Ukristo hajitambui kama yeye ni mtakatifu. Hajitambui kama yeye ni mtakatifu. Umukristo ntiyitahura we kwa ari uwera. Ndio maana nikauliza mtu yeyote hapa, wewe ni mtakatifu? Nico gituma nobaza umuntu wese ntibega wewe urecejwe cyangwa urumweranga. Acha tangura kuraba iruhande. Kweli uongo? Mbega nukuri cyane. Lakini muumbaji wako, ariko umuremyi wawe, Mungu sio kwamba hakuwa na akili. Si ukuvuga ngo Imana ntiyagira ubwenge. Labda tusome maandiko ili uelewe. Aliyeumbwa na Mungu. Reka tureme dusome ibyanditswe kugira utahure. Ambaye ndiye wewe. Uwaremwe n'Imana kandi ari wewe. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko muvuge ngo amina cyane yemwe. Tuko pamoja wana wa Mungu. Ega turi kumwe bana b'Imana. Mtu aliyeumbwa na Mungu, nataka uelewe huyu mtu alikuwa ni mtu wa aina gani? Ndagomba kutahura uyu muntu yaremwe n'Imana, mbega yari muntu ki? Halo. Soma katika Efeso sura ya 4 mstari wa 21 hadi 24. Dusome mu Efeso 4 duhereye ku murongo wa mbere. Kwa sababu ninapokuambia kwamba sura ya Mungu ni utakaso na utakatifu, uko nakubwiye ku ishusho y'Imana ari ukwera. Utafikiri labda nimetunga mimi. Wibaza ko jewe no. Lakini hiki ndicho Kristo alileta katika maisha yako. Ariko Kristo nicho yazanye. Wa Efeso sura ya 4. Mu Efeso 4 mstari wa 21 hadi 24. Ariya kuri 21 gushika 24. Sinzi ko mwahashitse haravuga. Kama kuna mtu anaweza kutusomea wa Efeso. Efeso 4:21 haravuga ngo namba mwarumvise mukigishirizwa muri we nk'uko kuri ko muri Yesu kuri. 22 haravuga ngo kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza ku ruhendo, mugahinduka basha mu mpemu y'ubwenge bwanyu. 24 havuze ngo mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana, mu kugororoka no mu kwera kukuri. Shengero tuvuge ngo amina. Amina. Ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. 24 hapa ndipo nataka tuelewe vizuri. Ahi 24 hagomba ko dutahura neza. Mkavae utu mpya. Mukambara wa muntu musha ulioumbwa kwa namna ya Mungu, yaremwe mu ishusho y'Imana, katika haki, mu kugororoka na utakatifu wa kweli, no mu kwera kukuri. Mukomere Imana yacu amashyi. Hallelujah. Upya
kwera Kristo aliyouleta katika maisha yako. Ukwera Kristo niwe yakuzanye mu buzima bwawe. Tukilinganisha na Yohana sura 1 mstari wa 12 na 13. Hariya muri Yohana 10:13. Hatutasoma, nitanukuu. Reka nituja gusoma. Biblia inasema, jambo ry'Imana liravuga, wale waliompokea barya bamwakiriye aliwapa uwezo. yabahaye ububasha. Hebu sema uwezo. Mvugira ngo ububasha. Sema uwezo. Subiramo ngo ububasha. Wakuwa wana wa Mungu. Wo gucika abana b'Imana. Mstari wa 13. Hariya ku karongo ka 13. Anasema waliozaliwa barya babyawe si kwa mapenzi ya damu, batabyawe n'umugore, si ya nyama, batabyawe n'umubiri, wala mapenzi ya mwanadamu, canke yo mu bugombe bw'umuntu, wamezaliwa kwa Mungu, ariko babyawe n'Imana. Hallelujah. Amen. Hapo ndipo, aho niho identite yako ilibadilika. Aho niho twahinduriwe karanga muntu. Na unatakiwa Yohana 1:12. Halo. Huu uwezo, ubu bushobozi Kristo aliachilia ndani yako. Yashize muri wewe. Hakuachilia ndani ya wanyama wa porini. Ntabwo yabishize mu bikoko byo mwisha. Ndani ya miti. Cyangwa mu biti. Hakuachilia ndani ya kiumbe kingine chochote. Ariko ntiyabishize no mu biti. Lakini aliachilia ndani yako. Ariko abishira mu kiremwa muntu. Leo Mungu aliyokupendelea. Umvinge nuko Imana Mungu alitaka kuko Imana yagomba wewe umuwakilishe katika dunia. Imana kube ibera umuserukizi hano. Ndio maana alijua, nico gituma yamenye yeye anachokiumba. Wewe ico yaremye, kitu anaumba ico yaremye kwa sura, mwishusho na mfano wake, no gusa nawe. Mungu alijua alichokuwa anakifanya. Imana yarizi kiri kirakora. Lakini ilipofika kwako, ariko bigeze kuri wewe, nasema wewe uravuga ngo mimi siwezi kuwa na sura ya Mungu. Jewe sinosa n'Imana. Ndio maana unakataa kwamba wewe sio mtakatifu. Nico gituma uhora uwihakana wewe kutaruwera. Halo. Ngoja nikwambie. Reka ndakubarira. Lipo tatizo katika Wakristo. Hariho ingorane mu Bakristo. Ni kwa sababu ni kuko kuna msemo unasema, hari imvugo bavuga, mwanadamu akavuga ngo umwana hawezi akaamka asubuhi hadi jioni, kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, kama hajatenda dhambi. Atara umwana w'umuntu atarakora icyaha. Ni kweli uongo? Ni ukuri cyane ni kinyoma. Kuna msemo unaongea hivyo. Mbega sizo mvugo zivugwa. Lakini acha nikwambie. Ariko reka ndakubarire. Wengine wanasema ni kweli, wengine wanasema ni uongo. Wewe baravuga ngo nibyo, abandi baravuga ngo ni kinyoma. Na mimi nasema ni kweli. Nanje ndavuga ni ukuri. Mwanadamu umwana w'umuntu hawezi akaamka asubuhi ashobora kubyuka mu gitondo hadi jioni gushika ku mugoroba kama hajatenda dhambi. Atarakora icyaha. Kwa sababu gani? Kubera iki? Mwanadamu, umwana w'umuntu, ule uwezo burya bubasha Kristo aliyowachilia Kristo yatanze katika maisha mu buzima bwawe wanayofanywa wana wo kucika abana, kuachilia kwa wanadamu, akabusigira abana aliachilia kwa wale waliompokea, barya bakiriye, wakawa na utayari kandi biteguye wa kufanyika wana wa Mungu, kugira ngo bacike abana b'Imana. Halo. Tuko pamoja? Turiko turajana agashengero. Alafu katika Marko, hariya rero muri Marko sura ile ya 16, hariya mu gice cya 16, kianza mstari wa 15, hariya uhereye kuri 15, alipokuwa na waagiza wanafunzi wake, yari karabarira abigisha biwe, anawaambia enendeni, arababarira ngo nimugende mhubiri injili mubwivuga ubutumwa kwa kila kiumbe, ku kiremwa cyose, atakayeamini uwizera na kubatizwa akabatizwa ataokoka, azocakizwa. Akasema hivi, aravuga ngo na ishara hizi kandi n'ibitumiza cyangwa ibitangaza zitaambatana bizomukurikira na wale waaminio. Wajya banyizeye. Halo. Wakristo walipofika hapo, abakristo bashitsaho wakaweka matabaka, bacha bashiraho ibariyeri, wakaweka matabaka, bashiraho ikintu cy'inzitizi.
Sasa kubera rero hapo wanasema kila aaminie. Hano baravuze ngo uwizera wese, sio mchungaji, ntabwo ari umwungere, sio nabii, ntabwo ari umuvugizi, sio mtume, ntabwo ari intumwa, sio mwalimu, ntabwo ari mwarimu, lakini kila aaminie. ariko uwizera wese. Yesu akasema, Yesu aravuga, nataka niweke alama ndagomba kumushyira ku ambayo kimenyetso itamtofautisha na izomutandukanya wale walimwengu. n'abariya Yesu bari mu isi. aliposema hivi Yesu ni kwa yavuze sababu alitaka iwepo ishara ni ukubera ya yagomba kubitanga kutofautisha wewe kugira na ngo wale wako bitandukanye kule. wewe n'abari hariya. Lakini ulipoyasikia hayo ariko umaze kumva ibyo ukayapuuzia, ucurabihinyura, wakati mbingu zinasema mu gihe ijuru ririko riravuga na wafurahia ivuga ngo ndabanezererwa watakatifu walio duniani. yavuga ngo ndanezererwa abera banje bari mu isi. Halo, wangapi wananielewa? ni bangahe bariko barantahura? Mungu akubariki sana. Mani baho umugisha cyane. Nataka nikupe siri moja. Yagira ndaguha ibanga rimwe. Leo ni mara ya kwanza nimekanyaga hapa. Ni bwa mbere jewe nshitse hano. Katika huduma yangu rero mwivuga butumwa ryanje sina tabia ya kuombea watu kwa kuwagusa. Jewe nta ngeso mvise yo gusengera abantu ngo ndabakoreka. Mungu alisema nani? Kuko kwa kadri utafungua moyo wako, ijambo ryavuga ngo mu gihe uzokugurura umutima wawe, sikiliza neno la Mungu, ukizera ijambo ry'Imana, na unapolipa nafasi ndani ya moyo wako, kandi ukariha ikibanza mu mutima wawe, uchiza wako unaanza kutengenezeka, bitangaza muri wewe, majibu yako unaanza kuyapata, kuko ibyawo watanguye kubyakira. Hili ndilo neno la Mungu. Hili ni jambo lina nguvu, lina uwezo, lina mamlaka, lifise ububasha n'ubushobozi, na linapoingia kandi iyo ryinjiye, Biblia inasema, Biblia iravuga ngo linathibitishwa, lirashitsa kwa ishara, mu bitangaza na miujiza, n'utwumiza katika maisha yako, mu buzima bwawe. Watu wengi wao wanadhani abantu benshi kwamba mchungaji ndo ana miujiza mikononi mwake, biyumvira ko abungere bafise ibitangaza mu maboko. Muujiza unaanzia ndani ya roho yako, igitangaza gihera mu roho yako, kandi mu mutima wawe. Usipokuwa utayari wa muujiza, niho hahera ibitangaza. Mchungaji angemaliza mafungo ya siku 40 akikuombea, muujiza hautatokea. Naho yomara iminsi 40 gusengera, igitangaza nticyokoreka. Sijui kama tunaelewana. Mbega aho turiko turajana. Biblia inasema, ijambo liravuga ngo neno ijambo litathibitika lizokwiyereka kwa ishara na nini? Na miujiza. Mu bitangaza n'utwumiza. Litathibitika wapi? Lizokwiyereka he? Sema ndani ya moyo wangu. Ivuga ngo mu mutima wanje. Sema ndani ya moyo wangu. Vuga cyane ngo mu mutima wanje. Shetani anaelewa hayo yote. Satani ibyo byose arabizi. Kwa maana linapohubiriwa neno la Mungu, nicho gitumye ijambo rivugwa, anaweza akakufanya wewe arashobora kukugira huko unaniangalia hivi, ukakanura amaso, lakini mawazo yako yako sokoni, uri kuranda abari kwa amaso ari mwisoko, yako jikoni, yako kwa rafiki yako, kwenye tukio ulimaliza kufanya nyumbani kwako, ibyo wakoze mu rugo iwawe, kwenye kazi yako. Shetani kwa nguvu zote hataki neno litende muujiza katika maisha yako. Chomana anatumia nguvu ili akuzubaishe ufahamu wako, neno lisikae katika moyo wako, kugira ijambo ririgira ikibanza muri wewe, kwa sababu anajua likikaa, arabizi ngo ijambo rigize ikibanza mu mutima, kinachofuata igikurikira ni muujiza, ni gitangaza. Halo, kuna mtu ananielewa? Hari umuntu turiko turajana ntahura. Jioni ya leo, kuri uyu mugoroba, Mungu anataka uelewe, Imana iragomba kutahura. Nafikiri umeanza kutambua kwamba mimi sio mhubiri. Ngira watangwe kumva ko jewe mimi ni mwalimu, ko ntari umuvuga butumwa, jewe ndi umwigisha. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Na Mungu anataka Imana irashaka kitu kiingie ndani ya moyo wako, ikagira icinjira mu mutima wawe. Nikwambie siri, ikanda kwibira ibanga rimwe. Kila unapotoka nyumbani, igihe cyose uzoba usohotse uva mu nzu, ukishavuka mlango ule pale, urenganye vya muryango, jua hapa nimeingia mahali pengine, uzocumenya ngo ninjiye ahantu hadasanzwe. Halo. Kwa Kifaransa mikutano kama hii, handi kwenye Agano la Kale, hariya mu isezerano rya kera mu mikoraniro nkaya, sainte convocation. Sainte
convocation. baravuga ngo nubutumire bweranda. Alors, maana ni kama mwaliko mtakatifu. Mu yandi majambo numutumiro Mwalikwa katika kusanyiko takatifu. Ubutumiwe mu ikoraniro ry'abera. Alo. Agano la kale walielewa kitu hiki vizuri. Hariya mu isezerano rya kera bari baratahuye. Kila Musa alipoalika igihe cyose babonye ubutumire bwa Mose takatifu, aho batumirwa mu makoraniro beranda baritunga, wanajua kwamba bakamenya tunaenda kumsikiliza Mungu, tugiye kumva Imana. Tusipokaa vizuri kandi tutiteguye tunaweza kupigwa, twokubitwa. Lakini leo wewe unapotoka nyumbani kwako, ariko hano uyu munsi uvuye mu rugo iwawe, unavuka mlango ule, urenganye ijya portal, bado hujaelewa unaingia wapi. Uratahura niyuroye, hujaelewa unakuja katika mazingira gani. Ntuzimenya n'ahantu hapa sio mazingira ya mchezo. Ahasa ahantu ho kukinira. Ukitoka nyumbani kwako iyo uvuye mu rugo na iwawe, dhamira ya kusema naenda katika kutaniko takatifu, kusikiliza Mungu akinena na mimi, ni lazima ukitoka hapa siku hiyo hauwezi ukarudi kama mtu wa kawaida. Utarudi ni mtu mwingine ambaye tayari umebadilika. uri umuntu wahindutse. Hakikisha wemeze neza, huji kuharibu nguo zako ntiwaje konona impuzu zawe na viti hivi n'izi ntebe bure kubusa. Kila unapokalia hicho kiti, igihe cyose uzokwicara muri iyo ntebe, hakikisha unaponyanyuka emeza neza mu gihe uhagurutse, unyanyuki kama ulivyokuja. Utahagurutse nk'uko waje, unanyanyuka uhagurutse umetoka kiwango cha imani, uvuye umeshapanda kiwango cha imani, uvuye ku rugezo rwo kiwango cha utukufu, umeshapanda kiwango cha utukufu katika jina la Yesu, izina rya Yesu. Ayo mashina y'Imana yacu. Mungu akubariki sana. Nani bahezagire cyane. Mungu anataka ujitambue. Nani ragomba ko twitahura. Tuko siku za mwisho, turi mu gihe cya nyuma. Usipoanza kujitambua mpendwa, mwene data udatanguye kwitahura, utapoteza muda, uzoburi kuratakaza umwanya. Mungu amesema nasi, kandi Imana yavuganye natwe. Mungu anakupenda sana, Imana iragukunda cyane, na singependa upoteze muda wako, kandi nagomba kutotakaza umwanya wako. Wewe ni mtakatifu, wewe uri jioni ya leo uanze kujitambua kwamba wewe ni nani. Uyu mugoroba umenye wewe mtakatifu, wewe umenye nguru umwera. Kama Mungu alitupaka mafuta, nimba Imana yadusiza amavuta, alitupendelea katika huduma 5, yadukunze mu mabango 5. Aliweka wachungaji, yashizeho abungere, akaweka walimu, ashiraho abarimu, akaweka manabii, ashiraho abavugishwa, akaweka wainjilisti, ashiraho n'abavuga butumwa, akaweka mitume, ashiraho n'intumwa. Biblia inasema ijambo ry'Imana kwa ajili ya kuwakamilisha kugira ngo watakatifu, kugira ngo abera baba abantu bashitse. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 na 10. Waefeso sura ya 4 ariya mu gice cya 4 nyene cy'Abanyefeso muri 11 asema kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Mu ntumbero yo kugira ngo abera baba bashitse. Bila wewe siwezi simama hapa nikahubiria madhabahu peke yake. Utari hano je sinohagarara hano ngo niyigishe. Sisi ni watumishi wenu, twe turabakozi banyu, hatuna tena maana. Kweli nani ico tumaze. Anakuona wewe ni mtu wa maana zaidi kuliko mimi. Imana ikuravye ibona uri w'agaciro kuruta jewe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sinzi ko hari umuntu ariko alituweka sinzi ko ndaho ili tuwatumikie nyinyi. Imana yadusize ngo tubakore. Kuko kuna utakatifu aliweka ndani yako. Kuko hari ubwera yashize muri wewe ariko nturitaho. Nguvu yake anataka izihirike ndani yako. Hari ngome ziziwe agomba ko zishika. Nguvu yake anataka uonekane katika maisha yako. Ngome ziziwe zigaragariye muri wewe. Laka ya kiungu anataka yadhihirike katika maisha yako. Ubushobozi bw'Imana bubonekere mu kiremwa. Sisi hanyuma ili tuweze kukufundisha kugira ngo tukwigishe kile kilicho
kilicho ndani yako kikamilike. Ico rero kiri muri wewe kibigishitse. Na kinakamilika kile, iyo kimaze kuba ikintu gishitse, anasema aravuga mwili wake ambalo ndilo kanisa. Acavuga ngo umubiri rero wacu niryo shengero. Unajijenga wenyewe. Kandi uriyubaka wonyene. Halo. Kuna mtu ananielewa? Mbega hari umuntu anahura. Mimi mchungaji sina mani, mtumishi tu wa bure. Jewe mwungere ndo umuntu asanzwe. Sisi hatukupewa huduma hizi na karama hizi. Twebwe ntitwahawe ibyo ili tuwe tajiri kugira ngo tuba abantu au tujivune kwa ajili ya hizo. Oya siko bimeze. Lakini tumepewa kwa ajili ya upendo Mungu aliyokupenda wewe. Ariko twahawe kugurukundo Imana yabakunzi. Unafikiri Musa kutumwa Misri? Mbega uzingo Mose kutumwa muri Egiputa, Mungu alimpenda Musa au alipenda taifa lake? Imana yakunze Mose canke yakunze ishengero ryiwe? Yakunze ishengero. Wewe baba unapochukua mtumishi ndani ya nyumba, wewe ufata umukozi mu nzu, unampenda yule mtumishi au unapenda watoto wako ambao kwa ajili ya wao umemleta mtumishi ndani ya nyumba? Mbega wibaza ngukunda uyo mukozi cyangwa ukunda abana bawe aje kugufashiriza? Situongee ukweli. Mbega ho nituvuze ukuri? Halo. Sema Mungu ananipenda. Vuga ngo Imana irankunda. Mwambie jirani yako, muulize unajua Mungu ananipenda? Haleluya. Ariko yegereye ngo mbega urabizi ko Imana inkunda? Hata yeye akikuchukia, we naho yo kwanga, Mungu anakupenda. Imana iradukunda jinsi ulivyo. Uko nyene umeze. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Bado tuko pamoja. Mbega turacari kumwe shengero. Kwa hiyo mpendwa, rero mukundwa, siku tulizo nazo, iminsi dufise canke dusigaranye, siku za Mkristo kujitambua, ni igihe cy'uko Mkristo yitahura. Biblia inasema katika Warumi sura ya 8, ariya mu cete cy'Abaroma 8, ili mstari wa ngapi? Murongo wa kangahe? Haleluya. Cete cha Paulo yandikisha ishengero ry'Iroma 8. Jina la Bwana libarikiwe. Jina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Mpendwa, Kristo anakupenda kuliko maelezo, na hakuna mwanadamu amewahi kukupenda kama Kristo anavyokupenda. Nta mwana w'umuntu yigeze kugukunda nkuko Kristo agukunda. Haleluya. Amen. Nilikuwa nasema mstari hapa ambao nilikuwa nataka tusome. Umurongo nariko ndaraba nagomba ko dusoma. Haleluya. Amen. Nitakumbuka baadaye. Ndaza kuwibuka. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ujitambue mwana wa Mungu. Mwana w'Imana witahure. Na ujue wewe ni mtakatifu. Kandi umenye ko wewe uri umweranda. Wanze kujitambua katika wakati huu. Sangura witahure muri iki gihe. Kanisa linakuja kunyakuliwa. Ishengero rigira rize kujanwa. Mara nyingine huwa anasema, mu gihe kimwe abantu baravuga, kama hutataka kumuona Mungu katika dunia hii, yambo utagomba kubona Imana muri iyi si, usitarajie kumuona mbinguni. Nda mzonayibona no mu ijuru. Mstari nilikuwa natafuta unasema hivi, nimesahau kidogo mstari uko wapi. Nimesema hivi, umurongo nariko ndarondera uvuga ngo ulimwengu isi wote yose unasubiri kwa shauku kubwa, urindiriye n'igishika kinini kudhihirishwa, kwerekanwa kwa wana wa Mungu, kwa bana b'Imana. Sio mwana wa Mungu, si anabwana y'umwana w'Imana. Kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, kwerekanwa kwa bana b'Imana. Wana wa Mungu ndio watakatifu wa Mungu. Abana b'Imana nibo beranda b'Imana. Ambao ule uwezo wa Kristo barya bari mu bubasha ulibadilisha, barya bahindutse. Ulimwengu isi unasubiri
Urirarindiriye. Udhihirisho wa utukufu wa Mungu. Kwerekanwa kupitia maisha yako. Biciye mu buzima bwawe. Kupitia ndoa yako. Biciye mu bukwe. Kupitia kazi zako. Biciye mu bikorwa byawe. Kupitia masomo yako. Biciye mu mashuri yawe. Kupitia watoto wako. Biciye mu bana bawe. Kupitia biashara yako. Biciye mu rudandazwa rwawe. Ulimwengu isi unasubiri uone. Irarindiriye kubona utukufu, ubwiza wa udhihirisho. Kwerekanwa. Udhihirisho wa utukufu wa wana wa Mungu. Kwerekanwa kubwiza bw'abana b'Imana. Wana wa Mungu tupepea. Abana b'Imana tudugirize Yesu cyubahiro. Mungu akubariki sana. Nani baho umugisha cyane. Mwambie tena jirani yako Mungu anakupenda. Mubariri wo mwicaranye ati Imana iragukunda. Nilikuwa nasema hivi. Nariko ndavuga ngo kile kitu ambacho wanadamu wanasema, iya kintu abantu b'abantu bavuga, tukasema ni kweli mwanadamu, tukavuga ngo nukuri hawezi akaanza asubuhi mpaka jioni hajatenda dhambi. Tukavuga ngo nivyo ukuri mwana w'umuntu nta kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Mwana wa Mungu, abana b'Imana, anaweza akaanza asubuhi, ashobora guhera mu gitondo mpaka jioni gushika ku mugoroba na hata tenda dhambi. Atarakora icyaha. Anaweza akaanza Janvier, arahera guhera mu kwa Desembre, gushika mu kwa 12 hajatenda dhambi. Atarakora icyaha. Walokole hawataki. Abarokole ntibashaka kubyumva. Halo. Hawanipendi tena. Bakinkunze banyasa. Ngoja nikwambie. Gira ndakubarire umva. Ipo tofauti. Hari itandukaniro kati ya dhambi, hagati y'icyaha na kitu kinaitwa makosa. Ni kintu cyitwa makosa. Erreur. Na makosa. Kirundi cyacu kira. Urakibuze cyane. Kosa. Amakosa. Hata wana wa Mungu n'abana b'Imana wanaweza kukosea. Barashobora kugira makosa. Ndio maana katika Agano la Kale, icyo gituma mubona mu isezerano rya kera, waliotenda dhambi kwa kukosea bagiye bakora ibyaha kubwo kugira makosa. Wale makohani wa zamani, abo walichinja kafara ya wanyama, abavugishwa ba kera cyangwa abahereza, kufunika zile dhambi, kwa kufunika zile dhambi, kugira ngo bakerere igitungwa bapfuke ibyaha. Na Biblia inasema vizuri. Biblia iravuga neza. Hatutasoma maandiko kwa sababu ya muda. Ntituja gusoma kubw'umwanya. Zilikuwa ni dhambi byari ibyaha walizotenda bakoze bila kudhamiria, batabigambiriye, walitenda kwa bahati mbaya, babikoze kubw'igihamana. Lakini zile walitenda kwa kudhamiria, iriya bakoze rero bateguye, Mungu aliamuru wauawe. Imana yashizeho itegeko ngo bayicwe. Halo. Sasa leo Mkristo aliyeko mahali hapa, rero Mkristo tuvise hano, Yesu alisema, Yesu yavuze wakati wamemkuta anakula chakula na watu wa maisha mbaya, ihe bamusanga ariko arasangira n'abantu bila kuosha mikono, batakarabye, wakamchallenge, bacha batangura rero kumuvuga, lakini akawaambia, ariko arababarira, kiingiacho ikijya mu muntu hakimnajisi mwanadamu, nacho sicho gihumanya umwana w'umuntu, lakini kile kimtokacho mwanadamu, ariko ikimuvamwo umwana w'umuntu, kinachotoka ndani ya moyo wake, ikiva mu mutima bwina, ndicho kinachomnajisi mwanadamu, nicho kimuhumanya. Sasa nataka nikupe la definition du péché. Reka ndaguhe insiguro y'icyaha. Dhambi, icyaha ni uovu wowote ule, ni ntege nke izo zose autendao mwanadamu, umwana w'umuntu akora kwa hiari ya moyo wake, kubwo intumbero y'umutima wiwe. Hii inaitwa nini? Icyo cyitwa iki? Dhambi. Icyaha. Ikosa ni bahati mbaya, ni gihamana. Halo. Yesu akiwa duniani, Yesu akiri hano mu isi, alitufundisha, yaratwigishije kukataa kwanga dhambi, icyaha ya kukusudia, ya kukusudia, un péché volontaire. Ibigirankana. Ule wakati shetani alimbeba
igihe Satani yamujana akamsimamisha juu ya mwamba, amuhagaritse hariya ku musozi hejuru, akasema imeandikwa, aramubarira ngo handitswe ngo ukijitupa hapa ni witerera hajya hasi, malaika watakuja, abamarayika baragusaba, watakushika, baraja kugusaba, wala mguu wako hanyuma hawezi ukajikwaa. wewe ntaducuri bube. Yesu akamwambia, Yesu aramubarira, usimjaribu Bwana Mungu wako. amara ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Ngoja nikwambie, Reka ndakubarire, Yesu angejitupa, Yesu iyo yaja kwiterera, hakuna malaika angekuja kumchukua, nta mumarayika yari kumusaba, angeparangatika. yari kononekarira hajya. Halo, sijui kama tuko pamoja. Mbega turiko turajana, Lakini shetani alitumia maandiko, ariko Yesu Satani yakoresheje ibyanditswe, na hayakuwa uongo. kandi ntibyari kinyoma. Yale maandiko yalikuwa kweli. Ibyo byanditswe ko ari ukuri. Ni wakati gani malaika wangeweza kumchukua? Mbega ni ryari abamarayika bari kumusaba? Kama angeanguka bila kujua, iyo aza gukoroka malaika watamshika. Marayika ngo ntibari kumusaba. Lakini akijitupa, ariko ari we yitereye, malaika hayupo. marayika siho yarari. Halo, kuna watu wananielewa? Mbega hari abantu bantahuye. Wapo waimbaji wanaimbaga, abaririmbyi bararirimba ngo, na Biblia inaandika, kandi na Biblia irabyanditse, hata nikianguka mara 7 naho notemba inshuro ndwi nitainuka tu. nzohaguruka. Nataka uelewe vizuri, nagomba utahure neza. msamiati kuanguka, vocabulaire kuanguka, irivuga kugwa. Wangapi, nani amewahi kuanguka? Ninde yigeze kugwa? Nani amewahi kuanguka? Kuanguka tu kwa kawaida. Kugwa ntabwo ari ibintu bisanzwe. Sio katika dhambi, kuanguka tu unajikwaa unaanguka. Umuntu arashaka gutsitara agatemba. Kila mtu amewahi kuanguka. Umuntu wese arashaka gutemba. Uliandaa kuanguka? Wagigeze gutemba? Ulijiandaa kuanguka? Mbega wariteguriye gutemba? Warabitegura? Asa Biblia inaposema, Biblia rero iravuze, hata nikianguka mara 7 naho notemba ibihitagabo. Ina maana bahati mbaya, kubw'igihama hujazamiria kuanguka, ngatemba, Mungu atakuinua. Imana izomvyura. Na utenda mbele za Mungu, kandi kubw'Imana Mungu atakusamehe. Imana izokubabarira. Ndio maana nico gituma, unajua Mungu alitupa uwezo. Imana yaduhaye ububasha. Nataka nikupe mfano. Ndagira ndaguha karorero. Nisikilize kwa makini. Nataka kujua tofauti ya dhambi. Nagomba dutandukanye icyaha na kosa. Ni kosa na matokeo yake. Ni inkomoko yavyo. Mungu huwa anaponya sida. Imana irakiza sida. Lakini kuna watu wa aina mbili kwenye sida. Ndaturabise abantu babiri bo mu buryo bwa sida. Kuna mtu anapata sida kwa bahati mbaya. Hari umuntu agirirwa ibakwera ibi akandura. Aidha alizaliwa nayo kwa sababu wazazi walitenda dhambi, abavyeyi bakoze icyaha akayivukana, au mwanamke ukabakwa kwa bahati mbaya, cyangwa umugore agafatwa ku nguvu kubw'igihamana kibi na ukapata ukimwi, kandi agacaronka uwo mugera. Halo. Sasa hao watu wawili wakija hapa tuwaombee. Aba bantu babiri iyo baje hano ngo tubasengere. Kuna mwingine alipata ukimwi. Hari uwundi rero yaronse umugera. Alianza kuandaa kupitia simu yake. Yatanguye kubitegurira ku akafanya appointment. Aratangura kuza telefone. Akavaa mavazi mazuri. Yari yambika. Akasema tutakutana sehemu fulani. Akavuga ngo tuzohurira hano. Wakaenda kwa hoteli fulani. Baraja mu hotel. Akaenda akapata ukimwi. Araje yandurira y'umugera. Hao watu wawili wakisimama hapa tunawaombea. Aba bantu babiri bahagaze hano tubasengera. Huyu aliyepata ukimwi kwa bahati mbaya, uyu muntu yanduye kubw'igihama, tutakemea dakika moja ukimwi ule unaondoka. uyu iyo tukankamiye rimwe iyo muhema ikihunga. Halo. Lakini wewe uliyeuandaa ukimwi kutoka ndani ya moyo wako, ariko wewe wawirondereye ibyawe, hata ukafika mahali ukafanya kila kitu, agushikaho rero na kama hujatubu hadi kusema na rangi ya nguo uliyoivaa siku ile, utarihana koko tubu kikamilifu, kwihana by'ukuri, ukimwi hawezi ukapona. Wene uwo mugera hata ningekuombea kwa ajabu, naho twosenga bimwe by'inkomezi, hawezi kupona. Ntushobora gukira. Wangapi wananielewa? Rega hari abo turabantahura. Unaanza elewa tofauti ya dhambi na kosa? Uriko uratahura icyaha ni kosa.
Dhambi una mamlaka nayo ndani ya moyo wako. Icyaha gifite ubushobozi mu mutima wawe. Unaweza ukaamua sitafanya. Unashaka kuvuga ngo je sindi bubikore na hautafanya. Kandi ntubikora. Ni kama unapokula ugali. Ni nk'iyo uriye ubugali. Hamu ya kula sinatoka ndani. Ukisema leo sitaki kula ugali. Uvuze ngo uyu munsi sindya ubugali. Hautakula ugali. Ntabwo urya. Tuko pamoja? Urajana. Lakini kinachokuwa kuja kwa bahati mbaya. Ariko ikintu kije au kukiandaa. Haujui kwamba kitatokea. Utazi ingene kije. Ghafla kinatokea. Ukazibona kirashitse. Hata mwana wa Mungu anaweza akakosea. N'umwana w'Imana lakini hawezi akatenda dhambi. Ariko ndashobora gukora icyaha. Halo. Kwa hiyo nataka uelewe. Ndagomba kutahu. Unapojitupa katika dhambi, igihe witaye ubwawe mu cyaha, usiseme Yesu Kristo ni mwenye neema. Unuzuvuge ngo Imana Yesu ni umunyembabazi. Nitarudi kutubu atanisamehe. Ndagaruka kwihana arambabarira. Futa hiyo kwenye akili zako. Umbiriza rero bivuye mu bwenge bwawe. Jichukulia kama mtakatifu. Mungu akasema na kuumba kwa sura na mfano wangu. Mungu alikuwa na uhakika kwamba sura yake ishusho y'Imana itafiti katika maisha yako. Kugira ngo yigaragaze mu buzima bwawe. Alikuwa na uhakika kwamba sura yake yarazi ko ni ishusho izoba muri wewe katika maisha yako, izoba mu buzima bwawe. Lakini wewe, ariko wewe hutaki, nubishaka, na ndo mateso yako, niyo magogwa ufise. Leo unajilinganisha na walioko huko nje. Wewe uliko wigereranya n'abari ngaho hanze. Ndio maana unapata mateso yale yanayowapata. Amagogwa bafise bari hanze nawe ni ufise. Uone tofauti yako na wao. Wewe ntatandukanira ubona ryabo na wewe. Haleluya. Naona muda unasonga mbele. Ndabona umwanya uturega. Imebaki dakika sijui kama minota 5. Kuko saa pale. Imebaki dakika ngapi? 15. Leka hasika minota 15. Haleluya. Amen. Pendwa katika Kristo. Mwene data muri Kristo Yesu. Ningetamani niongee na wewe. Nagomba ko tuganira nawe. Mungu anataka, Imana irashaka, sura yake, ishusho yayo na mfano wake kamili, kandi no gusa kwayo wanze dhihirika katika maisha yako. Bitangure vyiyerekane mu buzima bwawe. Kuanzia kipindi hiki tulicho nacho. Guhera kuri uyu mugoroba dufise. Kwa sababu Mungu anataka kuko Imana ikeneye kumaliza mateso yako, guheza ayo magogwa yawe, amani yako irejee, kugira ngo amahoro yawe agaruke. Kwa sababu ukijitambua, kuko kwitahura kwawe, amani yako itarudia, amahoro atagaruka. Sio kwamba vitu vitakuwa tambarare, nico gituma twicaye uku, lakini ni kwa sababu ariko no kugira ngo unapotembea ndani ya sura ya Mungu, yugendera mu ishusho ndani ya mfano wa Mungu, no gusa n'Imana, hata ukikutana na mji huu, nubwo uhura n'iki giti ni mgumu kupita, kiragumye kugira urenga, lakini kwa sababu kuna mfano wa Mungu ndani yako, ariko kuko hari ububasha itapatikana ndani ya mji huu, zilizoboneka muri iki giti, Mungu atarahisisha, Imana izovyorosha, kila kitu kitaenda mbele, nta kintu kizokurira, mlima utasimama mbele yako, kwa sababu sio wewe unayeweza kupambana, kuko atari wewe uzorwana. Mtu mmoja akauliza, umuntu arabaza, akasema, arabaza ngo mwungere, mbona nyinyi mnajiita ni Wakristo mmeokoka? Mbega ko mbona mwiyita Abakristo kandi mukaba mutekewe n'ubwoba, eti mnamani kandi mukavuga ngo mureka tugira ngo muvise amahoro. Mbona matatizo yanayotupata, ko mboni amageragezwa duhura nayo yanawapata na ninyi? Namwe ariyo musekana nayo. Inakuwa kwaje sasa shida zetu ndo shida zenu? Mbega bigenda gute ingorane zanyu zibe gwacu? Yule mtu akamjibu, uwo muntu aramusubiza, akasema hivi, aravuga ngo ndio, shida ni ile ile, ikibazo ni kirya, lakini wewe unavyosimama mbele za hiyo shida, ariko wewe uhagaze imbere y'ico kibazo, ni tofauti na mimi ninavyosimama mbele za hiyo shida. Nanje bitandukanye nuko jewe ndagihagaze. Wewe ukifika mahali umeona umebanwa, wewe uyushitse ahantu mu mbomba, ukiangalia kulia kushoto hakuna msaada, uravye mu kurya n'umuntu ubona nta mwisho wake unaweza ukameza vidonge, iherezo ryawe ushobora kubimasumukanya
uragwapfa. Unaweza ukatoa bastola Urashobora kwirasa ukajipiga risasi ukirasa ukapfa. ukapfa. Unaweza kwenda kujitupa baharini Urashobora kwiyahura mu kiyaga ukapfa. Lakini mbele ya ile shida, ariko imbere y'icyo kibazo nikitazama, jewe iyo ndakiraza nasema shida wewe, navuga ngo wa kibazo we, mimi siko peke yangu, navuga ngo je sindi jenyene, sitembei peke yangu, niki ndumwe, ipo nguvu hari ngire ninayotembea nayo ni tofauti na nguvu yako wewe. Shida wewe hamwe n'inkomezi iliyo juu yako ziri hejuru na yawe, mimi nanje ninaamini ndizera nisipovuka leo kesho nitavuka katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Huko maandiko yanasema, ibyanditswe biravuga, muda si rafiki, hatutayasoma yote. umwanya ntabwo ari umugenzi ntitusoma byose. Katika Isaya Biblia inasema, hariya muri Yesaya havuga, Mungu wetu havuga ngo Imana yacu ni moto ulao. Numuriro utemuga Wana tongo. wa Israeli walipofanya makosa, Abana ba Israeli igihe bakosa, walipofanya dhambi, igihe bacumura, wakaanza kujiuliza, batangura kwibaza, Nani anayeweza kusimama ninde yohagarara mbele za moto ulao? yohagarara imbere y'umuriro urigata. Wakaona mwovu hawezi, barabona ngo ntibikunda, wakajijibu wenyewe, bonyene barisubiza, Wakasema baravuga, anayeweza kusimama aravuga ngo ushobora guhagarara mbele za moto ulao imbere y'umuriro urigata ni mwenye haki. ni umunyakuri. Hebu sema mwenye haki. Ego mvugira ngo umunyakuri, Sema mwenye haki. mvugira ngo umunyakuri. oh haleluya. Amen. Na Biblia yangu inasema, Ijambo Biblia liravuga ngo, Waebrania sura 1:7, hariya Baheburayo 1:6, Mungu ndiye anayefanya malaika zake kwa upepo, bango mamarayika bahindura na imiyaga, yeye anawafanya watumishi wake kwa miali ya moto. kandi abakozi babo bagira umuriro. Ariko nimwokomera Imana amashigaye. Sema mimi ni mwali wa moto. Vuga ngo jewe ndi mu bibeya z'umuriro. Haleluya. Haleluya. Flamme de feu. Ndi umuriro. A flame of fire. Umuriro uturira. A consuming fire. Umucanwa. Ni Yesu Kristo. Ni Kristo. Na anasema hivi, kandi aravuga ngo, Zaburi ya 125 hariya muri Zaburi mstari wa 2, ninawazunguka wenye haki wangu kama vile milima izungukavyo Yerusalemu. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni kubwiza bw'Imana bugose abantu bayo. Najua ninazingirwa na moto ulao ni Kristo. Yazigamwe na Kristo. Tazama Shetani alipotambua, Satani yarabimenye, kama Ayubu anazingirwa kuko Yobu yarazitiriwe mu buryo bw'inkomezi, hata watoto wake n'abana biwe Shetani asingewagusa. ntiyari kubakora Mali zake Shetani hawezi kugusa. ntiyari gukorako, Biashara zake Shetani hawezi kugusa. Satani ntiyari kubikorako, Kila kilicho chake ikintu Shetani hawezi kugusa. ntiyari kugikorako. Ndio ukijitambua, Mwene data ni witahu, uonevu unaisha. You have to know who you are. utegerezwa kwitahura, Kanisa, kwimenya. Ishengero, kanisa. ishengero. Kristo akiangalia kutoka mbinguni, azoraba hariya mu ijuru, anahuzunika iyo aravye ishengero aricuza kwa sababu ya maisha unayoyaishi. kubw'ubuzima ubayemwo. Andiko tulianza nalo ya Isaya sura 5 mstari 13 inasema, hariya twasomye twatanguriye havuga ngo, wenye cheo wangu, abanyacubahiro, cheo icubahiro, wametekwa mateka, bafashwe mpiri, wamekuwa watumwa. babaye abaja. Les gens qui devaient marcher comme des leaders abantu bateza kugenda nk'abahizi, wanakuwa watumwa. bagenda nk'abantu b'imbohe. Waliotakiwa kushiba, abantu waliotakiwa kushiba abantu bari barateguriwe guhaga, wanakuwa na njaa. abishwe n'inzara. Waliokuwa na haki ya kunywa, abantu bari bateguriye wanakuwa na kiu.
bishwe n'inyota. Kwa sababu ya kukosa nini? Kubwo kubura iki? Gusa kichwa chako. Kora hano ku mutwe wawe. Sema akili yangu. Bavuga ngo ubwenge bwanje. Acha ubishi. Reka guharira. Acha ubishi. Ibyo biharire kare. Unajua tatizo liko wapi? Mbega urazi ingorane zirihe? Wakristo wengi. Abakristo benshi. Wewe uliyeko mahali hapa. Nawe uri hano. Akili yako. Ubwenge bwawe. Inabishana na neno la Mungu. Bigenda biharira n'ijambo ry'Imana. Mungu akubariki sana. Imana igutabare cyane. Simama tuombe pamoja dakika 5. Aguruka dusenge Imana. Mungu akipenda tutaendelea mafundisho haya. Imana niyadushoboza tuzoshishikariza inyigisho. Hebu jioni ya leo. Leo kuri uyu mugoroba lipo jambo Mtakatifu amenena na maisha yako. Jambo umwera kama kipo kitu amekufunulia. Umutwe waduhishuriye. Sema dakika 2 na Mungu jioni ya leo. Ganira n'Imana kuri uyu mugoroba minota 2. Una kitu cha kusema. Ari icyo wovuga. Ukijisikia kutubu kwa sababu ya ujinga uliotawala fahamu zako changu. Niumva kwihana kubwo kutamenya muri wewe. Na mwambie Mungu akukaribie. Kandi ubwira Imana ikwiyegereza. Kuanzia sasa guhera muri uanze kutembea kama mtakatifu. Utangura rero kugenda uliovaa sura halisi. Wambaye ishusho mfano halisi wa Mungu. Kandi mwishusho. Ukimaliza tutaomba pamoja. Kandi muni warangiza gusenga tutasengana. Omba. Senga tangura gusenga asante kwa sababu uko Mungu. Dusenge twese. Na nasi Bwana na kunena na kanisa lako. Jehova tunajiandaa kama kanisa kwa ajili ya unyakuo. Turitegura nk'ishengero ryitegurwa kutuza. Tukulaki mawinguni pamoja na watakatifu. Kugira ngo tuze dusanganire kanisa lako Bwana, kila mmoja wetu ajitambue. Umuntu wese yitahure kuelewa nafasi yake katika ulimwengu huu. Amenye ikibanza ciwe muri iyi si. Ili hatimaye kuko turithi ule ufalme usiokuwa na mwisho. Tuzokwinjizwa muri ubu bwami butagira iherezo. Katika jina la Yesu Kristo. Ni izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rudi maneno haya baada yangu. Subira mwaya majambo ngiye kukubarira. Sema Bwana Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu. Nimekumbuka. Naragabanukiwe. Kwamba uliniumba. Natahuye kwa sura. Wandemye mwishusho. Mfano wako. Kuanzia jioni ya leo. Guhera umugoroba. Natamani nivae. Ndagomba kwambara. Sura yako halisi. Nambara ishusho yawe y'ukuri. Nitembee. Ngende. Katika nguvu. Munkomezi. Ya mfano wako halisi. Katika ulimwengu. Muri iyi si. Hadi. Ile siku ya mwaliko mkuu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu kiongozi. Mwongere turamuhaye kazi. Haleluya. Ayo mashina y'Imana yacu. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Birashoboka yuko tashoboye kwitahura neza. Inawezekana kujitambua vizuri jioni ya leo. Bwitahure neza. Au bado ulikuwa bado hujajitambua. Nimba hari ikintu Imana umva woisaba kwimbabazi duza amaboko yawe isabe kwimbabazi. Kama kuna kitu mtu anastahili kuomba msamaha. Yarakunaniye pandisha mikono ili uombe msamaha. Duza amaboko inua mikono yako uombe msamaha Mungu. Ninafikiri uweze kuomba msamaha ukiketi, naweza kuinuka kwenye miguu yako. Maboko yawe ni kimenyetso cyo kunanirwa. Mikono yako kiinua ni alama inamaanisha kama umeshindwa. Imana aho wananiriwe. Mungu akuwezeshe mahali umeshindwa. Usabe Pastor Eva basabiri babazi. Acha tumsimu mchungaji Ive aombe msamaha. Tata turagushimiye. Baba tunasema asante jioni ya leo. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Mungu mwenye mamlaka. Umetuachia msaidizi ni Roho Mtakatifu.
Binadamu Baba bila roho ni kitu bure, lakini pamoja na Roho Mtakatifu tunafaulu. Ndiyo maana Baba tunaomba msamaha kwa kanisa lako. Ilikuwa mbali na mapenzi yako Yesu, lakini jioni ya leo kila kiumbe kimejitambua, wavikwe nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaalika Roho Mtakatifu kama mgeni rasmi katika hekalo lako Yesu. Asante Yesu, wanayoongozewa na Roho ndio wapewa uwezo kwa wana wa Mungu. Asante Yesu Kristo, tutembee kama wateule wako, tuongee kama watu wazima, tuongee kama watakatifu. Yesu Kristo, ngawa tungali duniani, lakini sisi ni wateule wako. Endelea kututumia kama vyombo, na tuendelee Baba kufanana na Yesu. Katika jina lako Yesu Kristo, tunaharibu, tunavunja nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa wewe ni Mungu unayetusikia. Tunaomba hivyo tukiamini na tukipigia makofi kwa jina la Yesu. Amen. Mwende na baraka ya Mungu. Tunawakumbusha wale wenyewe watapanda kitega kwenye mkutano ule yote alisema kama tatoa naweza